Good. Now I have the number. You should know people. Yeah. Jennifer, and I'm going to call her, and I'm very happy. Bacon. Sawa sawa. Nitwathie ngathiti ya The Standard. Na ndera mundu atire ni kuri njuki starathanaga sitago stingless bee ona no iruta ukimwega muno icio no uciga muci icio ni njega tondu gwitigira no nduka ici ngine ciuka igacitharikira by the way toria imwe ciumaga Tanzania igoka guku kiria riu ri uhoro ucio njoroge ukuwe no ritu no rumahite ndongagiriria undu toy riu nikio turabatara riu mundu tocio ke atutaririe atuhe experience yake atwire mathina mari agereire atangienda andu angi magerere nigetha ukianjiriria wira ndugakore wina thina ningi ona atwire kana no atuagire ngurwe ni tarwo gikwira ni ari ya ngurwe ciaku 10 ri no ne mbeca akiri uguo kiri horo munene aya that is fantastic. Ngekora uhoro wa nguru na thamaki ngekora uhoro wa thamaki ni he undu irenda riu hena avocado de waku biu governor wa iria ateithitie andu muranga muno na cio avocado ni sawa avocado na gandania ri icio no uhande beca theru niki na bia muno taru gandania no uhande tha ici taru tuge twina miaka 40 ukenda ukaritaya ri ukorwo na gandania taru ngehota gukorwo na eka ta 5 uguo cia mugunda handu undu ukuraga gandania ukorwo wacihanda wikinya miaka 60 icio gaikaraga hau thina kagatheti ukerwagira kata Kumuramura Magathiti wewe na TV gaku tondu TV gathiite tuike thimu wewe na TV hau karehero gacai kega kamataka iria na gathufu ndio no urega kago kare gatengeranio nako gekwa atia kaigererwo riko gatheruke ndio turathi gugucerera turoka gugucerera andu maroka gutucerera ndio ndina mbue na mukuanju ndio ndio wa retire yaku ri by the people should start thinking ukiritaya ukenda gukorwo gikatia kana ugakorwo gikikurehera besha riu hendo ciana cia kang'ethero gatwathi kwa guka kama twenda kwa guka kama hendo riu gakorwo ingirite TikTok we urenda tani gatheti ya The Standard haya gatheti ya The Standard iratwira atiriri riu thiko ici kuhitia kugeria kuiya bia cia muingi ni thina athuria yorona haha ri kuratuka marutaga wira na kambuni amwe mari NSSF na angi marutaga wira na kambuni etagwo Discount Securities niguo makituhenia ati NSSF ni agura share kwetukira Discount Securities icio magekira haha 1.2 billion makigayana magiciria cira tondu ni wa thirikari na hindi onete ne kwari 12 years ago kwari kwari tweke 28 kana 29 magiciria cira no ikaraga gutiri kundu tugutwarwo makigacia thirikari no urie na ciurire na iriganire wapi kuracokire guthia atia maratwarirwo igoti-ini muthenya wa ira igoti ria ungumania mbere ya jaji magistrate gwitwo Lawrence Mugambi maringire fine batari maigua ya cigana billions urero taru arerwo 2.4 billion uyu umwe uria wari munene wa kuo urero Francis Moturi Francis Moturi Zuriels are investment manager at NSSF. Uyu ari munene kwa NSSF. Aituma NSSF 1.2 billion. Arerirwe kurehe cie maita. Mere kana woho miaka 12. Anga mundu no na kuo. 2.4 billion. Agora na ciori. Nyagithi andike ceki, andikire thirikari 2.4 billion. Na icokio kwa NSSF tondu tuturengagwo mbeca ici cia NSSF o mweri nigetha ndukanathie we kugira indo ciaku gakora mundu to imagine andu marutaga mbeca magatwara ku no horo cio ni mwega muno tondu taruka mau na ndikwenda kugweta ritwa ria sako yo ri nderu thimu ni muthuri murata wakwa aranjira atiriri he sako magithiji itwagagitie gutwagagia tamagaturite tusevete mbeca kuo riu urathi ukero no urutire ciringi 5,000 riu cianjirie to nendaga 20 cia thukuru ri cia school fees athire branch ya Nairobi akiruta 5 tondu gikiri 5 agithie ya Wangigi akiruta 5 o muthenya ucio yani atindithia akirura ciothe to branch twayo nigetha akinye 20 cia kurihira mwana thukuru akoria atiriri mbeca ici ni ciakwa agicoka ikora andu angi kou urerwo uthire hau kuona kuruta mbeca ciaku na ni mbeca uturite urengetwo makiria ringi ni aikora itawira gwa thirikari cikaritio ku na gutire na mutirero gutire mbia urero ati limit yako withdraw ni 5,000 ringi kwendaga 3,000 cia dialysis kana kenda andu athuri maigagira mbu hau no toro waruo jawasa ko koguo ni jawasa ko ndikomigweta ritwa haya nao ri aya nuona
andu aingi mringi bathia kuria bicio cia pensioner ithitio pensioners cia pension ukerwo gutiri ni tondu wa mundu toyu guthie kuhenia acio akaiya bicio cia thirikari ndaire ika mekuya bicio na mundu ungi riu ni guilty riu ni muici kuringana na igoti ungiciro igoti rikwire wi muici riu nduri rungiruga aici aya ngiri hena muici moru muno uretwo Wilfred Weru uyu ari director wa Discount Securities arerirwo arehe milioni 800 maigire akonde guthie kamiti na makonsult kive amerejera uko kuhana atia kive Simon kive jera ine citu no mamuhurira no tumahe namba morie kive jera icio thia uko kuhana atia Isaac Nyakundi ona kene muici ungi muici uyu gwitwo Nyakundi arerio nake kuriha milioni 800 maigire kai ndugathake na milioni 800 maigire David Githaiga executive director at Discount muici ungi arerio nake ekuriha milioni 800 maigire tondu gatheti irameta guilty nikiraiga we gutuika igoti ringi ungithitangirwo undu uthi igoti-ini ria guku bururi law court igutwire na no ageithio no boyfriend ndageitheka wambo igutwire itua na yuga we guilty duwe no wiro we muici no utari uratwara igoti-ini ugatwirwo mwikuirwo NHIF ni maraiguanire na thirikari riu no tuthie thibitari hatari na thina mundu ina kadi ya NHIF no uthie thibitari private ni guthondekwo waigua no ni tuthi page 6 ni wa mieri eri kaira ninge maikarete thi gucira na ni ndiretha chairman wa NHIF Mheshimiwa Lewis Guyai ndia gwetha Mheshimiwa Guyai oke utuhe uhoro uyu ni kikiraria kiria kingi niguo cira uracirirwo Njoroge ira muthenya wothe ni wa andu acio rona hau representatives a ministry ya ugima wa mwiri guko ni kwa CAS andu a NHIF matigetongoretio ni chairman Guyai na andu a thibitari private thibitari private chair wao kana umwe wa andu private Kenya chair wao etagwo Abdi Mohammed Dr. Abdi Mohammed heno dogete hau Dr. Abdi Mohammed Toma Daure Dr. Abdi Mohammed, the chair of the Kenya Association of Private Hospitals, said there is a need to continue offering health care without affecting business operations. Atiniwega muno tuthi na mbere na kuheana motungata maitu ma urigitani tuteguthukia biashara citu. The move was celebrated by the Health Renal Society of Kenya chair Dr. John Gekonyo, who said the end of the stalemate was a relief to kidney patients. Dialysis is a very expensive procedure, said Dr. Gekonyo. Gutarigo ni John Gekonyo kana uria tuyo Dan. No ikoni John sawa, no akorati katirira ari gatiriri. Orocio wa gwika dialysis kana guthambia thakame, ni horo wi goro muno. Na ndio NHF rega ati ndiko guithia thogora wayo ri ni ku affect biashara cia andu ya thirikari cia private. No ririkana Kamau, kire gitumaga thirikari kana private marihie goro ni tondu wa demand kunyiha yani demand kuongerereka na supply kanyiha rĩu gakora atiriri thibitari nginya cia thirikari ri machine ya dialysis gutire ria tigarite ni imwe kuria gwa thibitari cia private na irarirwo raini no cingĩingĩha cicokio kuria nginya machinani ri ona reme gũbocwo kũgũithia because ona biashara yugaga when the supply is high the demand kiria yani besha ni thiaga thogora ni thiaga the price goes down. Haya nitugwetha Mheshimiwa Guyai kiumia giki kungihotekeka umuthe ni Jumaine kungihotekeka Thursday kana Friday okay nigetha tumuri ciuria we ndukwamwe hau dawa ya mukingora kioneka murimu uyu wa HIV jajo ni jajo Boston wa America mathiete mbere marutite ra muno matigetie hani haria maitu atwiraga hanyani na marigo ritho na iniuru ugethie George Washington University School of Medicine mathiete muno me makinyani ma mwisho hari kugeria jajo ya HIV jugua kira kiagiaga andu acio gucaria jajo ya HIV ni uria kiria citagwatia virus ino ya multiply na ihenya yani ga multiply ugetheca hanini ri haria ingirira ri ona ndungimenya kaihura mwiri wothe na undu uria ugoretwo ngiraria technology ni rahuthirirwo kuhurana na covid ni rahuthirwo ni maronire ni technology ingihota kuhurana na virus riu mundu uria wigereire mbeca ri tondu no inde mbeca yuthika gwetha research ici ni Bill and Melinda Gates Foundation na Moderna nio maigereire bia cia gwetha HIV vaccine guguthia atiriri kurendwo andu merutire mundu athia thecwo volunteer uthio uthecwo virus ya HIV AIDS mwiri waku otoria turekirwe no ya COVID-19 yani
virus ni murimu uria muhuthahuthie ugekirwo mwiri-ini waku nigetha hindi ya murimu uria original ukari ugakora kwina andu mehariria kuhura naguo 48 volunteers na mundu akorwo ari kiria miaka 18 to 50 hana ithwe 48 will be given the vaccine 32 will get a booster shot and the final 8 will get the booster shot Moderna will then monitor the entire group for 6 months. No hena mundu mwa guku gwitu wa Kemuri aroria why test the HIV vaccine on negative instead of positive people. Professor Matilu Mwau wa Kemuri. By the way, wagiriria guthondeka mundu ria murwaru gutira andu mena HIV matike moe. Murakirehe urarehe tari murwaru niki ekirwo ni guthondekera thondeka janjo ni akurigereria njoroge janjo ni kugirereria no maraiga atiriri kuhonia niguo urathecwo nigetha ucoke urware nigororo kana iraruta wira kana guthecwo ukumenyeka tani iraruta wira ngocia ni janjo ni ya kuhonia kana ya kugirereria janjo agirie kugiririria no ru maraiga atiriri ino ri ni guteithiriria riu murimu uyu kunina uria urwarite ri inine aya murimu uyu umaga ku mundu we ndakiagire okine mundu we naguo aca uragithecwo niki otangi no mundu niguo ndirayuria atiriri ukamenya gatia okay ni wathecwo muthi kuo no nginya ka exposewo nigetha umenyeke ka vaccine yarutire wira na njira nguhi no anyita na ku expose ti gukene we naguo aca no na ruwe nduri kando ngi mauge ya let's work on assumption tutire ni ndire na HIV ndire onani we ndire haya riu ri thecwo janjo ya HIV ndathecwo janjo ya HIV ri njoke exposewo to HIV nigetha kumenyeka kana vaccine no ri no igiririe ndikagie kiuria uko expose watia ona no thecwo ona thakame no irutwo ku mundu we na HIV rugia biu udungo ri auga atakirigwa nduge mauge yaga do expose one ore andu inge mauge yaga aya tobie page 8 page 8 tore githungu kiinge TV nene kigirete andu meroragire TV ile andu matiroragire TV ni githungu kizungu mingi I remember that slogan kizungu mingi riu andu meroragira inoro ramugi ici citu riu kindu kingi ndona turerwo githungu gitirakenia andu kindu kingi ndona kirerwo na ha ni turahutio ni turarumio kurera tiri some of the reasons Kenyans associate with their disinterest in the media include biased content in its coverage. Ati gwakorwo ti biased, gwakorwo tutire neutral niratuma andu aingi marege kwirorera other than kwaria githungu kiingi. Honda turarumio. Tuthie page K. We are not biased. Tuthie page 10. Ndene media yerwo. No muthe Mheshimiwa Raila Odinga wa ODM yakuria Nyandarua County. Tuthie page kogwa andå a Nyandarua kwamukira mugeni page 10 kairaji miakirite niho ngwenda kugweta hariri ha mutongoria wa Azimio Raila Odinga ari kuria Gwaito county ya Nyandarua na gucamania na governor Kimemia kogwa bururi ucio witu twamukire mugeni ni ruwi kana tiguo mugeni githeti ruwi correct mugeni ni mto nini mugeni haya page 10 ri Yes. Ndiona muthiri gitwa Johnson Muthama aikarite thi niwe chairman wa kiama kia UDA chairman. Wabici yake ri no gutware. Ikoragwo ha. Ikoragwo haria gigiri. Ona haria ugithi kwa UN. Ne kwa wabici yake ri. Etagwo Red Office. Red Office. Yeah. Johnson Muthama. Chairman wa UDA no gutware kwa wabici haria gigiri. Ukada kundwara ri. Ona gutika dikirigite ndirenda. Ni kondirenda gite ningi akwira undware. Arauga atia Muthama witu. Muthama aragire atiriri. Gutire undu mabangite kana maiguanire na ANC wigi horo wa ugayani wa iturwa. Niguo. So the only thing mareka no urata marathi na mbere na gukuria na hindi ria gukinya ri uhoro ni uraheana mo nyumba-ini cia mohoro ati ni maiguanire ati anga ANC kaheo kina Ford Kenya kaheo kina gutindu maiguanire no urata na guthondeka ngwataniro ni meguthi makiraga andu uria marathi mabangite. Wagithiji. Nona kiama kia UDA kienda kurugamia Bishop Margaret Wanjiru gite kia governor Nairobi. Niguo. Kiama kia ANC marenda kurugamia Senator Johnson Sakaja governor Nairobi. Ruha no nginya ikarwo thi maiguithanie itondu riu ni ya Kenya Kwanza no kweherera uri ungi. Kwa Azimio ri kwina kambe igire. Azimio. Kwina kambe ici? Igire. Kwina kambe imwe ena
Mũmbunge wa Westlands wetagwo Tim Wanyonyi. Mũmbunge wa tene wa Dagoretti South Dennis Waweru. Secretary General wa ODM wetwo Edwin Sifuna. Na umanire hapo Nairobi Esther Muthoni Pasaris. So iyo ni kundi imwe. Kundi kimwe kina Wanyonyi, kina Dennis Waweru, kina Esther Pasaris na kina Edwin Sifuna. Haya. Iyo ni kambi imwe ya Azimio huko Nairobi. Iyo enge nayo ena Richard Gatia. Wona kenda giti kia governor. Ena nominated MP Maina wa Kamanda. Arada senator. Na ena nominated MP Beatrice Kwaboka. Kiuria kira ndiroria ni riri Wangui wa Ng'ang'a eha kambi-ini ici. Kane gatheti eta mwandikite. Haya. Edwe Wangui wa Ng'ang'a, Wangui bi Ng'ang'a. Wangui bi Ng'ang'a. Nona matiko mwekira. Haya, rukure ona Agnes Kagure ndinamuona hau. Ona Agnes Kagure. Riu ri ni kuratinde kwa atiriri governor wa Nairobi iri akorwe Mugikuyu. Kikuyu governor. Na Raila ndena thina no guo. Niguo? Mundu gwitwo Raila ri no igwo kuratinde kwa gukorwo na Mugikuyu governor. Aruta ndagukima kwa Jubilee. Na ke timu ya Raila irehe deputy governor. Na igwo kwina mugayukano ucio. Mundu gwitwo Wanyonyi Wanyonyi, timu Wanyonyi ni mũmbunge Westlands. Ni ariga kwitwo governor mutarajiwa. No ti mahetia ito ni kiora kienda. No guti mundu uri uraenda ucu. Raila ni eta governor mutarajiwa agita u etire Wanyonyi. Haya Mudavadi na wetanguratia kwaria ndeto cia ruriri rwa Baruya nona niguo handikitwo niguo mareri ni atongoria amwe na matikara maria tiruriri ruraria okay andu acio. Haya ni ndirona undu ungi ona ndirona kwina undu ungi mugeni no turikie page 14 tu o hanini ni uri amanagu muno ni uri yaga Chinsaga Chinsaga ndiramenya ni ndu ni uri yaga Kunde Kunde ndamiona Egesare no yo Kunde icio ire magwo kuria Githii no riu ni matigeta guturemera irio icio iria turerwo nyeni icio cikocie rich in iron, calcium and vitamins. Ni iteithagia mwiri muno greens icio. Namenya taruda ni gucaria Dr. Rose John twaririo horo wa mirire yo ona muthenya umwe ni aranjiraga atiriri tuyaga kuria taru no nogo turiyaga ni turiyaga uru muno kamau ukona mundu araria ngima na nyama ci theri. Imagine ora gaborie ngima na nyeni theri gukira nyama theri na ngima kuga gotri na nyeni gatagati kana mboga icio raigwe igitwo ta ici taru mundu ngenda kumenya managu metagwo na githunguri managu metagwo African nightshade nightshade ukanda kumenya managu metagwo na ni maruru kwemekira no wekirwo karia kana no wekirwo karia ngigwa ni marora muno no kainge ndonaga mami akiruga managu ri amba kumatherukia agaita mai mau maruru no ndecogire kwirwo ni ndagitari mai mau maruru no mega ni dawa na managu megoro ikoni aria managu ri no ire ndagio atia acha ngiri 3,500 ikoni aria managu manya mungitua mutito ginya githaka ngiri 3,500 ikoni aria managu ukora chika andu mekoda maroro taru standerona ni atiriri nene wikitwo ni rugaro rwa America ati ni ukuria wa indo ici ni uthite ogithiaga na thi jamnya nike kiratuma marege gucikuria neguo irakuraga ikareho huko Nairobi na wese kwa koiga atiriri andu mekoda majie kuona ati matige guciciarithania ikare ko ikuri ore ciari original nona to managu ni twari na tunyanya twana tunyanya i managu mari original na to huti tonini mokite ri mena kihuti kinene tonini tu ne bio turia twa tene ginya gaterere ga tene no iterere gaterere kana kanini ge chama muno magogo gimethiete ni rore tumarenge tumahuti twa marenge tukarangitwo tumahuti twa marenge tunini ri ugatukaranga tari nyeni ni twaria gutari nyeni haya indo ta icio ni cirerwo andu mariage ni irateithiriria mwiri tondu kuratika ukiria ni iteithagia mwiri na kuhurana na mirimo na ika boost immunity na ngociria ndegwa wa Sariviri kia burudi ni igwa uhoro ucio andu kuria nyama na ngima theri
ona washira horo jwa mundu kuria nyama na ngima theri apana weka tu greens he mundu randika haha katarugeti uri ngimeo ya mutu wa githei wa kiria witagatia ugimbe na kiri ruo korona gakima kau ka brown coke oguthe terere kana managu no guthigina ni horo munene gatiri horo munene ubona hinya mwingi muno mwini ini ukutwarako kama maundu ma mothe ndungikorwo ndumoi Kegatheti akatothiera rikirenga na ni ithaa ria thaa igiri ngukorwo ngithii kuria Kiambu town tucemanie na Njambe gwitwo Francis Koina raici ndagitoka kundu gwitagwo Lari Kirenga tucemanie na mundu gwitwo Karisho kamugeithie muno salimia sana na ningwenda urio ciuria ni andu arari Kirenga 22488 ni namba ya SMS etagwo Jamba ya Rari na no kigwa muthe Mheshimiwa Odinga ari kuria Nyandarua tucemanie na Governor Kimemia. Correct. Asante sana. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast. I was there. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Citizen Digital. Hihi niwe no ndagika 30 tu kuma Thika nginya Nairobi ukihuthira Thika Super Highway. Lesedi Developers Limited ni marakuhe mweke wa kwigira broti haria bei ihurite ithanwa kuma 550 o nginya 350. Thogoro uyu ni hamwe na marehi